Good morning, everyone, and welcome. Whether you are here in person or online, let's just take a moment to open our hearts to the Lord and prepare ourselves for His word and worship. Psalm 95, verse 6 to 7, it reads, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Let's set aside any distractions and focus our hearts on the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath
se auia whamanua atu. E atu o lima no ola atoa o oe tama. Let us pray. Hawa o mai ia I mātou lele I o I mātou o ona. A o tupu lava masuli o lo malo o I mātou. Heavenly God, we ask your presence among us so we can be mortal and immortal at the same time because of your grace. Allow us to worship in spirit and in truth. In your precious name we pray. Amen. La tatou amata nei sounding at bese, te ina I tatou a special choir. Langi yellow bese luz halau tos for.
Le tua sinsilia se te male alo malengana ia e tolu suafa o fa suafa inai mato kirisiano la o fio a tasi lava oe o mafua ona ele mafai ele tangata ona whamala lama ato toa la o fio me lea o mātou whai ai le nei whatamanu e utu iai le sosia malpa ia o la o fio
i o mātou tūpulanga. O mātou whaia fo i nei tāpua i ngā whai lewa yaso ma lewa yaso. O le order of worship na nato maua mai misionale ma mātou tamai la le whatutua. Ma lo mātou whanaunga i autu i ai la o fio le li i. I nei mawhai au na mātou i loa oe ai awane i whano mātou tangata. I nei a whai matali pupuni e tāo fiofi ai le whaali malosi mai o la o fio. Ma mātou whano ai o i mātou o tangata vale. Mātou o mai le tāpua inga i lewa yaso ma lo mātou mautinoa lava. A whai lawe le whaali mai la o fio i ai mātou. A whai lawe le i ai le nganga pa i o la o fio i a mātou taulanga osi. O taulanga whai vale. O lotu e whai ma le mautinoa. E le fu se manuia e tawhi mai la o fio mo i mātou. Me nā mātou te o mai pe lawa i lewa yaso ma lewa yaso. Le masani o lo nuu ma lau e kalesia. Leo no so mātou mauti noe te whaali me e whamanuia mai e ia i mātou. Ai ono o le mea te tauna mātou whaia. O le mea te tauna whaia le tangata o la. O le pai atu i le sosia ma le mamalu o lago fio e lewa yaso ma lewa yaso. O wā o mātou i loa e su ai o mātou iwi. Mātou i loa e wha angatonu sa o ai la mātou vai aso. O mātou mautinoa, mātou te mau ai wha umanga whalenganga. Pe ona mātou ai mamao ona i mea ai whaalitino. O whanga poto lo nu umalau e kalesia le nei tai ao le li ie. Sa ili lo finangalo. Lo mātou te talo oe te tuuna i mātou. I whaangaina pēr vai ngā umau le nei tāpua inga. O mātou whaitau ngā tusi ma talo talonga. O mātou pespesenga ma le whaalongo atu le whetalai mai o lo wanganga pa ia ala i o fionga pa ia. O le mātou te talo le li e oane ma a o mātou loto. Oane i o mātou moe i so mātou i loa na mātou whale mai i lo whale tāpua i mai mātou. I matala pea le tō whā, a tai o lau e kalesia nei, a mata mai lava i seo pito matua se i o i a mātou whanau la iti. I a mātou o mai ngā lala mawhia ai lawa fionga moni. Mai awane i ai mātou le whamawalunga ma le mautinoa ua tonu i mātou. A mata mai lava i tai o lau o lotu nei, te whono malona lau lau. Ia mai se foi lau whai ngā ruenga i sunga i awaha. Senga o te akono. O mātou o mai mo o whaitau le tusi, ma manea le teimile nei e a mata ai. O langona nei e a mata ai le tāpuai i le tua. O le langona e le atotoa. O mātou mana tua ai le whata oto ma le tala na whamatala e lo walo i Jesu Kirisu. Tangata e tō lua na o e tāpua i matatalo i le malu. Wa latu le wharaseo ma ua lauona le lei i le tua. O te whai atu la whono uma lava e peo ne whatonuina ai i mātou ma mātou mātua. Whawhetai fo i o le pei o le latangata angasala. Ana manino I lawa o onga I le nā aso, o le tatalo o le te lona, o le tatalo lea e fia sila I ai la o fio. Me watu mamau atu, mai le lao ai. O poporo na whatawhata ma whetalai atu, ma tatalo le mo atu I a te oi. Leli ia se ea lo whamai I a te au le tangata masala. O mātou maua mai a ua onga, ua o onga o le nāle te talo e te fia I ai. O le nāle tāpua inga e a mata ai. Se whaola tanga te lewa e saunia mo ia mai mātou uma. Ua o mai lava I le nei taimi.
O le mātou te talo le ia whapeina mātou tau longa osi. Ia amata mamau atu. Ia amata ilo mātou langona o I mātou un tangata le atotoa. Ona mātou soso atu wai lea I le lao ai pa ia. O mātou te talo le ia. Ni au ngā le tapo inga, alo nuu malau kalesia whalau te leina ai lo fina ngalo I o mātou loto. A o mātou sa ili pea ina ia pule lau fio I o mātou manatu te tutasi. Whaftai le li iono le kalesia, ua vea maainga mātou te nanofo ai I le tupulanga ma le tupulanga. A o atili mai o I mātou I le nei fata, wana o se vaenga I titi lavo le kalesia tele ua uma o na tongi o leina ke riso. O I mātou fo I le nei fata whaita ulanga, wana o se vaenga I titi o le kalesia Samoa, I lātou o lo mātou ngana whatasi I le nei ngana, o lo mātou tofi mai ate oe, I le lalolangi au au. O mātou titalo le li ie ni e whaonga ina sauninga osi o lo nuu malau kalesia, whalau te le ina ailo fina ngalo I o mātou tangata ngāru nui. Whaaftai no lau tuspa ia, whaaftai no lau mea lofo le nganga pa ia, whaaftai fo ino nei malo tele o mātou nanofo ai. Tele na mātou le manatua ina I lātou na momu atu ia I mātou I le nei malo. Lātou sa whata ina le whaavai le constitution o le nei malo. Leo ua tā ua ai le tangata to atasi. Tā ua ai ia tangata o le tangata to atasi. Nei lo le tu whata singa o tangata. O le mātou te talo le li ia I mātou le toa. Ia I mātou le whatu funganga. Mātou te wā ili au ili ai. Le whaali o lau fio I tua āna mua. Se I o mai fu lava I o mātou fu I taimi. Siro na mātou whaftai o lo tau langa na e saunie lo walo o Yesu Keriso. Leo malamalama ato toa I mātou. Pe whawhewheo na tūlai mai se mea mātou o fie mai se mea auleanga. Pe whawhewheo na whatu mai le ola mai le oti. Ale mele nei o mātou mauti noa na e whapeina o na e whaia I lo walo o Yesu Keriso. Leo ua soifua maola manuia ai I mātou. O le mātou titalo leli ia maua lo mātou malosi. Ia maua I mātou le toa. Ia sui ai o mātou o langa I mātou te totasi. Ma whaonga ina e lau fio mātou tangata. E ipu ma waa ai lau tala le lei le menei. O mātou titalo leli ie nei e yelo whamanuianga I le mātou potpotonga nei. E mātou o ona. Tuli mata I atu o mātou mata o mātou loto manganga I ate oe. O a mātou o e I ate ai pe a whaio I ate oe upo le ola. A mātou sa ili e I ate ai pe a whaio I ate oe le manuia I le nei lalolangi ma le lalolangi lua. A mātou suru e I ate ai pe a whaio I ate oe le file mua o mātou loto. Mele leli io o mātou titalo ne e yeilo whamunuianga I a mātou tāpua I nei. Le ngata I a mātou I le nei whalesa a whapefo I lātou o lo o tāpua I mai o wala ese I le teimi nei ma e lua. O le mātou titalo leli I nei whalau te leina e belo fina ngalo I o mātou tangata ngalo lue. Ma whalau te leina I le malo lau fio le lorani. Mātou mantua I le nei tai ao, ia lau o ona o malo, o si mai atu, whale mai, o mātou titalo leli I. I gate ia le file mua lau fio, whaangaina to mawhiti whatau wa ali I mata mai tai fo mai. Whaato to ina I lona malosi. O mātou titalo fo I mata mama tina mātutua o mātou kalesia nei. O atu I lātou I teimi whengatā o le soifua ma le ola. O mātou titalo I ia I lātou le file mua ato tō lau fio. Whamanuia fo ia I lātou o
tapo ia o lātou ngase, tupulanga talavou, e mesi mātou ele io ele nā tūlanga. O mātou tatalo le li e whamawhanawhana lo o nganga pa ia. E mātou wola ma soifua ele nei o langa ma le mautinoa, e te le tūlafo ina e mātou. If we have but one request, it is this for this week, Lord, that you gift us with spiritual wealth, that you give us this insight that we're surrounded by the abundance that is yours, so we don't walk this earth from a scarcity mentality, but walk this earth connected to the abundance that is yours. Allow us to see the abundance spiritually initially, at first, and have that idea matriculate into our lives on a daily basis, such that when we count our money, let's say, we don't see it as not enough. We don't see it from a perspective of scarcity, but we see it in context to the abundance that is yours. As we listen to your scriptures, as we meditate on your word, it is our prayer that we are gifted with that insight. O mātou tatalo le li e ne iau ngā, le nei tapo inga, e whalau te leina ai lo mātou malama i a te oe, e meise fo ilo mātou malama ia I mātou lava, a wana e whaia I mātou I lo whatu sepa ia. Ia, o le nāla mātou te talo whaitele, atu I nātu I lumo lau fio te talo ese, e meise fo I lātou o lo mafuta mai I lungo le live, o lo iei te talo o lo ia I lātou, e lo mawhaiona maua I mātou. O whelawa se mea o lo ato tu vale ai ne tangata whatutua I a te oe le li ie. O mātou ofo I nā atu I lumo o lau fio I le nei teimi nā te talo. Whatasi mo mātou loto whanau I a te oe. Se I lofa le li ie ma I e talia mai e tusa malota mau ainga. I lolo swafa Yesu o mātou wole ma te talo atu ai. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross.
Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, 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 seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the We love in a bowl marketi le roi yaso o mawai le li ie. Mawhatama i ai le tamau a inga o le nei atunu. A o mato o mai ma o ofo i nātu le nei taulanga i la o fio. Fatasi o ma mato loto te totasi. Si e ta lia mai, ma i e whaongai na whanau te le nai lo whina ngalo le menei. We offer you this morning our tithes and offering in spite of what is happening in our financial markets, because we can. We ask now that you bless it and may it continue to further your graces in this place. In your name we pray. Amen. Le fionga le tuala tātou whaita wina. Tusi filfilia le evangelia a Ioane o mtau pues furulua. Matal tātou whaitau le whio mumua.
valu. Our reading this morning is in your bulletins. John chapter 12, verses 1 to 8. And we'll be reading it responsively in Samoa. O maliwa tu Yesu I Betania, a te ono aso I le whaiai le paseka, sa iei la salo na oti, na ia toe whatu ia te ia na ie woti. Sa iei la tō le whainga ai mai e lia, na au nai fui marita, au la salo, o io le tasi o e le tau o te ai whatasi mai ia. Na takwa I leo Maria I le pauna o le nato tautele, wai vai o Yesu, o soloio na vai I lona laulu, wa tumu fo I le fale I le manongi o le uu. Na whaia leo le tasi o le so, o I uta le atari o Simona le Sekara, o le whaalata I a te ia. Pese ale mea na le whaatau ai le nau manongi I te nari e tolu se lau, ma avatu ai I e matatiba. O le whapeane ia, I na waro fau ia I e matatiba, a o na ui o le maui, o ia te ia fo I le ete, ma na tau ave mea na whawhawai. Whape mai e leo Yesu, tu pe ia ia te ia, wa teu e ia le nei mea mo le aso o le whatai muanga o lo tanunga. Wa to te nofo pea mai mātiba, a e tato te le nofo pea maa. Wa to te nofo pea mai mātitiba, a tato te le nofo pea maa. Ia te le maile tua, ia I tato o lo whaitau ma whaamolongo I ana whiunga pa ia. Tuma watu pe ia te ia na lava be inga. Nei se I o I whakapau lava. Le mea o I loa. Wa tele ia information e o mai ia I tātou I le teimi ma le teimi. We're bombarded by an inordinate amount of data. Wa tele ia tala tātou te whalongo iai. Wa tele videos tātou te consume ina. Wa mai tangata mai ima o mai lea tala. A mai lea tala. Whalongo I tātou I le tala ma le tala. Wa tau nua ia le upo le li e o mai teimi. Le fo ia wo o ne iai. Tau te whalongo e mai o le I le memoni. O le I le memoni. O le I le memoni. O le mele nā o mai tawina. Ia so la o whiololo I le technology e umalo lava le news I le TV I te pe e amurola ia. O na le toe whalongo la ia le news e toe kifo I le si aso. Al mele wo ia ne wo e wherua ia malau TV e tusi e yalo ingoa le ta o le telefoni. O na tuli ala ia e oe o tala nei. Saule alert, saule bing, saule ting, 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 ting. Pero mena, ua tele tala, ale me pitu sili ona insidious, ale me pitu sili ona lo tanu I lalo. Ona nei tala ele o whaia tangata, ale wa mata ona whaatupu ele mele ta o tato ele algorithm. Robots. Ero whala tau whaatupu tala ting, 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 ting. O mela o tupu o overwhelm le tangata. O matua overwhelm le tangata o le o I loe le tangata o whele tala sa. O whele tala moi.
E o whai tangata e engage tātou e whai tala e leo i lopo o whea. E sa waile tala le e whamai e whai au. O na tatau lo leo na toi fo i tātou i le basics. Mena tā ua e ngā ruenga le kalesia e le nei vai teimi. Se i toi e whaasino a tangata i mea na amata mai ai Western civilization ma le whaatoa ina o le animalistic instinct o tangata. Mai le amatanga. So o le tala ale tātou whitawina. O le tala masani, e se le tele fo i o tosi, wa e se le mori maua mareko, se le mori maua mataio, e se le mori maua luka, e se fo i mori maua ioane, e lena tātou whitawina. A tātou wa aila ia, i o tātou i lole o le vana whapea fo i le larolangi. Whamai mataio o le vala au o le tangata ingo i a Simona le lepela. Le nā leina o Iesu ma ona soo. E a ai le fale lea. Whamai ane o le vala awa la salo ma ona tō whawhine o Maria ma Mareta. So ai one a vea le tele o le pisa pisa o e misia ia tātou le signal, le whaino, le memoni. Right now there's so much noise, it's hard for people to filter the signal. That which is true. And it goes true with our reading this morning as well, because if you look at the various stories that were told by the four Gospels, you will discover a little bit of the noise. But don't fake out by the noise, focus on the signal. Tu pepeia po le fale o Simona le pela po le fale o Lasalo manai o tua fine le taua. Al me taua, me mumua, the first point I wanted to make was hospitality. Pio le mena, o lava ne ngalo le anga le lei. Afa pea e tasi se mea tato te maua me le tala nei, if there's one signal amongst the noise, it is this. You have to have this proclivity towards hospitality, towards kindness. Whamai tātou tali mā lō. O te mantuaina leisi tāwhisi na whai lista o sangana sawa i tangata a tise ngō ia Sammy J. Tau ia tua i eo le Palangi New Zealand. A whamela tala nāanga le leile ainga Samoa i a te ia. A o homeless o ia ma tala vō. O lo ia i aro lato fiso te inga le nāma tangata Samoa. Tātou. So, o le tātou le nā brand. We're hospitable people. Yeah, you know what's going on. O le mela wa tupu nei, a mese atu nuk te tele o le atu lunga whapene. Whenever you're hospitable, they suspect you. When you have random generosity, they suspect that you're up to no good. Mena lewhenga tae ona talia ni mea charity mai tangata, o le turulunga le nei. E se alanga e watu o lava se mea fua e te iau fe mea mama. O tātou wale wha Samoa, o le tātou wale nā brand, o le tātou wale nā whaavai i lunga o ka nona Kirisiano. O tātou o tangata anga le lei. O whingatā nei o le whaileanga le lei. O na o telefo I lava isi mea, whalave lave. A whapelave tasi se mea e te oto mai, se nati e te maua I le launga, maletala I le nei asusa. I o le nā. Anga le lei tangata. You have to have this proclivity toward kindness. And if society is going against that, then you have to do it in your trust circles. Tangata to te masani a mata I no tō aina. So me mo mona, o leisi signal nei te ua tanu mia I le pisa pisa o leisi whaailo nei te ua
tanu mia e le leo tele. O le mele o le unato tau tele, o le wealth. A double click I le mele na, e tatawa o na yeini me pele ya te oe. You have to have a store of wealth, store of value. E tatawa na yeini me te whaapele pele iai. E tatawa na yeini au me sina. Le kana mi le nei e taua tupe. E taua lau ngā luenga e mawai tupe. O lau me sina le nā. O lau store of value le nā. I tātou whatau whale. O isi nā store of value. Le mea e pe e utu iai se mea e taua ia te oe. Tala le tātou whetawina whamai na yeisina whangu alapasa Maria. Sa whanana sua ma whapele pele. Ia tau sanga e tele. O le me sa pele ia te ia. O le whangu manoni. E te tauna tofu I tātou mani meha pena. Lo la e. O fōlinga au le lei. Store of value. A o tātou amatau na mātutua o tā ua le soifua maloloina. O tā ua le leo lau tau mafa. O tā ua le atoa o le fitu I le valu I tu la o e moe. Tupe, a tinae. O isi me whatau e tangata o lātou teimi. O lātou teimi. O le mea e tumua I tutusa o mai le tangata homeless ma le tangata e millionaire. O isi a tātou mea sina o le tātou tofi, le tātou ngangana. A inga. Ia le whatuatou nuk me le tātou whaila tusi. Ma le tātou tape se samalanga I whara lawe o a inga. Tā ua a inga. Retirement account, 401k, ono triliona na oti le waiaso lawa tea. Ele maketi. Ona ua sii I lunga Donald Trump ia tariffs. Mo o loa e sau tutonu. Afa pesa ta ua ia oela o 401k. Ia. O le mena na utu. Mea ta ua ia te oe. E te tau lava ona iei se store of value. O se mea tau lai ielo malosi ave iei o teimi sa saa iei lo te mawa inga. O tātou ai le kalesia, our store of value is the kingdom of God. Mena utuanga iei e tātou oa te mawa inga. Fita laile li I o tomu wa isa ili le malo le tua malana ami o tonu. Ona wha o popo ai leo mea uma. I olo sa ili e tangata. O talan tato whita wina, whamai ia le maure so. O mai mau leo unato tau tele. O te tae le whangu ala pasa. O uku ai le o le ao le li a o na vai. Whamai uta, a wha tau na mea tau tele lea e. Tolu se lau te nali ni tupe maua ai. A tato mawau whaura ni tolu se lau te nali. Whamelis whata o tole li I te nali le aso. O lona wingala a tolu se lau te nali. I e atoa ale, tausanga atoa o e ngalua I le te nali le aso. Whata a maua le tolu se lau te nali. O lona wingo le salary le tangata I le tausanga atoa. O le winga o le value o le whangu o la pasa lea ma le unato tau tere lea ta tae malia. I le paa le tolu sifuru lima I le fasifuru lima awheta la. I o tātou taimi, I o tātou tupe. It's a very valuable store of value. A le o ta tae ne e Maria I lona tantununga. O le mea le na tauna ave iei se mea o lo pele ia te. O te minato se lui namo tātou. A iei a seisi e iei se mea o lo pele ia ia.
o le mea le nā le manao i le tua. Nā le manao le tua. Me whina te tauna ave i ai mea lo pele i ai tātou. Ave i le tua. Ave i whawina o na malo. I ona maua le tātou e filemo. Ia male pis muli muli le nale. Manatu muli muli. Ina ua tatae nei le whangu sa saale le unato tau tele i vai o le li a whailola komeni e uta se kara le value e le melea o na whai mailola i o le li i a uta o whai e le nei o whai e Maria le o whai e le nei tina se mele lei e whai mawhata i muanga o lo tanunga so se mea fo e tala i ai le nei tala e mana tuaina le mea na whai e le nei tina o na otorola i ele li o le nati lea, if you're taking notes, a wā tau te na nofo pēr ma tangata mātitiwa, a tātou te le na nofo pēr māu. A tosi nini i menana o tau inola ia, o tangata mātitiwa is collectivism, a oahu, o le individual. Wa tosi ele li i le tosi le na, ina ia oaine i lo fia i tātou le collectivism. Ai ngalo i le tāua o le individualism. Aua le avea le tā ao whai o tangata i lalo le whamalu o le tangata matitiwa. E le whai ailau ngā ruenga o oe o le individual. E ma whai lawa e oe o na whisosoani i tangata matitiwa. So a double click tātou i a iuta, o le tātou i lola i o le mele leo o tupu le so o lea. O le ati e ia le tangatupe, a le o virtue signal, ina ua waaia tu i leanga le leia Maria i le li. Virtue signal, le base i o se, there's some sort of a self-righteous, o le me e whai e tangata first say o, e pe e whafolinga. It's virtue signaling. It just means there's a tangata whaelele whai mai se wa ai tangata matitiwa. Ia ai leo whai sana ngā ruenga i tangata matitiwa. E te peo, lisa o whai whiau le nā walatu nei maua le tangata homeless i lona whaisa. Malao mai lole ia. Pe ese mea nofo i tangata le. Na whatula i nek, la me le ave lo whale. La mi le ave lo fale. O le mele nā lea na whai e uta le sekara. A tato double click la i ai. Wa te tau o na leo to e whai e ni wai taini. Ai sea, leanga leo, wa taita whola le tala le lei, wa ilo o mai tangata. O le nai te wherwai malau conscience, wa whai oi wholinga o le tua. E le tau mate o e po le hale mea tau na whai. Le ai, nā te sila fia le leile mea te tau na whai. Le tau whai e whai ore mea lea, o lea, le wha tonu o le stangata le mea tau na whai. Le ai, lai no whai a Maria. I lona manatu o le mea lea whitau le le moia. O lana whangu alapasa. O lana o nato tau tele, na whanana sua i e tau sanga e tele. Fase furu lima afero na tau i tā la Amerika le luas furu tasa sentu. Le uta tae mo le li. E se mawalunga na tau langa. Individualism versus collectivism. E o mai tātou i nei Amerika. E o mai tātou na tātou so i fua le collectivism. To ese lu poto. A mai la tātou e mono o toi le mele a wha Amerika, wha me tāua lava le individualism. O le mena oto mai le tala lea, i e tau sanga e telo, ruafe tau sanga o iei, na oto mai le mele a wha mai le li telo. Mo ia e collectivism, a tāua le tangata le tutonu, si ata i tai e tātou i kalesia, mo tātou nuu e tangata le lei. I uaina le lei ato ai le no. E ata i tai o tātou whalapo patonga, manu,
Ma malo e tangata whaale tonu. Ia mena tupu. When Jesus oto this inati 2,000 years ago, he lifted up this thing that continues to trip us. But no longer, because we've got the technology. He lifted up this thing where you are the man, you are important, you are the one, o oiro tangata. Because you were made in the image of God. And part of your entire purpose in life is to figure out what that image is like. Because it's crumbled from time to time. You need to straighten that out and actually find out God's will in your life as an individual. And that's the only place where you can make transformation. That's the only place where transformation happens organically and authentically. Everybody else collectively, transformation is virtue signal. E te lea ia tangata i le tātou Andy's Place. They have drug problems. Yo maima leanga lato relationships. Al meale nei o te loa. Research has vetted this out. Si vanga nā lava wa yese close encounter with God. These people will never change. Unless they have an intimate engagement with the divine, transformation never happens. They can attend all the collective programs. They can go through all the calisthenics, the steps. But if they don't have an individual relationship, organic engagement with the divine, they will never change. Familia li ale pa o le fatu mapala ai. Ele au ngale. Tu mau pe lava le mea tuaia. Pa o le fatu lele ele mapala ai. Yana tupu mai rola i ole me fo. Ia, o le asa o onga mo i tātou. Ia tāua ane mulmuli lea, tāua le individualism, because wale o toe Ole ngā ruenga le kalesia o le toe te tauna whaatonu tangata le ai. Ole ngā ruenga le kalesia o le vala au. Invite tangata e o mai le lau lau. O umana ta pena ke riso. Mo i tātou uma. E ala launa le sauni tangata o mea nana whai atu ai ele o whitaui mo le environment. Ia me lea se engagement I le tua. At tauna toe I loa tātou le mea lea, le archetype lea o le virtue signaling, ua le o toe whitaui mo teimi nei. A whapela vetanga le lei, yanga le lei. A whapela o e te whane tonu, ia. Whane tonu pēa se iho le teimi le leia, ia na le lei e lea, o tātou umana amata le whane tonu. Ia la whangata mai I upu whitwhilia, I lo nganga whiwhia ma lo nganga whaftai le tātou I kalesia. I le tele o tātou ngā ruenga o lo whengai mai tātou, le fwoi o lupe o tātou whamamoi le astronai. Ia e whatasi mai le tua I tātou me whai. Al temi leo la tātou whasanga loa I le whamantunga pa ia. I le sumai ali te akoni. I was just thinking that the basis of Holy Communion goes way back to the Jewish Passover, Pashak, Paseka. So le tali suanga muli aleli. O lana ia Seder meal sa fai. Le whamana tuina o le lawe ina e le tua ona tua a mai e kupito. Ia ona whai e leo le masanga o le latou community, o le whai o le latou Paseka. E lo manatu e eise winga
whaavai o le mea le nā. E o tātou mai ne, o tātou sa whawhai i le communion table. A te tau an double click tātou i le festival lea. Te natu e telefoni iso tātou ina i tātou Jewish friends. A tonu e le observant fo i lātou. A double click tātou i le whamantunga lea. Una tātou i loa e leo le mena whai e le tua mai. Na mua lama. Ta walama ia mose. Leo whaawau i Yesu Keriso. Le fo tātou whai e o tātou fo tupulanga. And well, the message is very simple. E whaola i tātou i le tua. Po whea lawa o tātou tinga ai nai e whaola i tātou i le tua. A whapera me whalango lango o tangata mautu ana me sina i le maketi. Ia, nau whai atu, na oti le maketi ne. Mai aso o mawai. Ia aile o tangata uma o ina o utu ai. E utu i isi ro lato soifua. Malolo ina, utu i teimi. A le teimi ro lava e whatama ia ai ia whangu ala pasa nao lo utu i ai le nato tau tele. Ia ona tātou i loa ai le langa le leo le tua. Mafuanga na tātou te whamana tuina ai pēr le nei whamantunga, le nei sakarameta. I le masina ma le masina. Tātou te mana tuina ai le lofa ma langa le leo le tua mo tātou. Mai polo lia lava pōna whalata i nai le liu Yesu. Nei tango i le areto, tofi, tu inatu i ona so o ma whape atu. Lo tino le nei wa tofi masui o tau. E o tu whaia nei mea whamantunga i atea o Yesu umatu te ai. Mi whape fu i lepu ina o umona lato ai o si tie o lato luma ma whape atu. Le ipule nei o le whengainga fōu le lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i atea o Yesu umatu te whenua ai. Wa oso umatu te ai le nei areto ma whenua le nei. Tu te whainoa atu e le maliu le li isa i toe whiu mai. Ala penafu en tātou whaia. Whamaina mo buala lato te talo, me leo te walau atu ai te akona usahoni mo le tātou te talo. Se alanga le tātou whawhtai mo le areto ma le waina. So we format whawhtai le tue le ni tae mātou whio e te teina mai so we format ola i mātou te tutas. Sa mātou tau mātiri e te pe mātou tu whare lo man tāpua i ni tae. Ai mai e urawa le alo whamaleanga le leo lo whio. Are we whasoporia mai o mātou soifua, o mātou regi ni tēa, o mātou whai o na mātou sauwha, ma o whari tono o manu tāpua i ni tēa. E ala atu de lotu maurano ma whatau whaai ni tēa. Whawhtei te mai lau te te inga malau leo leo ngai e mātou. O wai lei lava sisi mātou teo i ai, e mātou teo atu lava i a teo e. E ala i whasinu manga ma te te inga i a te mātou. Leo mātou iai tono mātou tapoinga, mātou whali, mātou whalongorongo i o viinga, pispisenga sa saunia, e o lātou saunia pe viinga i le tae o mani tae. Amataria la mātou sauninga i tapoinga e are te talo nei whamanuia, le lalolangi a toa ele ngate nao i mātou i tono nei manman pai, e whasala whala whamanuianga i mātou umalawa, o lo sara lau mai tue fio le lalolangi. Fai tau ina fo i o whiu paia, e ana mai te ina i o mātou soifu mo mātou ola, ina i a mātou malamalama. Mai loa au whiu ngoro au mai a te mātou, e te ina i o mātou soifu ola, e au ona matau tua i a te wai. Ai mai se o le upu na alanga ina e ala mai lana ona. Le e whai matona le nui o mātou, tangata ngāra nui o tangata whai. Awa foi le amatali o le ni masi. Le nei la mātou siusio nia ni lo la ai paia.
o le a mātou saunini e tufa paavatu ina ia tadia ma le faafetai lenei taeao e fesoasoani ai le maamatadia ina foʻi o lenei nei masina fou o matou au tadia e masani e i matou le amataga o masina taʻitasi le atu ai matou te talo atu ai ia te oi i le loto maulano ma le faatauvaani o i matou lava uni auauna vaivai ma le lē atoatoa e agasala foʻi i matou ae matou te tuatu i ou luma lenei taeao ia avea le areto ma le uaina o loo matou faamanatuina pea i lea masina ma lea masina ina ia mamagalo ai matou lau fanau ona sala o le matou tatalo ia e lofa faapaia ma faamanuia ia matou talia e ala lenei taeao lou lava suafa iesu amen. Le lava pona whalata i nai le leo Iesu ua tango le areto whaafitai pēna umon tātou whaafitai tofi le matu i nātu i na so o ma whape atu o tino le nei wa tofi masui o tō i o tofi i le mem whamantunga i a te au Iesu o matu te ai ai pena foi le puina o mona lato ai o si tie o lato luma ma fa beato le pule nei o fenenga fo le lo toto io to fai ane me ma fa mutuma ia te au ia so uma tu te fini mai la fa pena foi un tato fai a mo le a reto te lia lo tu a tia kwa tula tia kono. A maua le epu whaatani so tatu talia. Yeah.
Whetalai Yesu, o le pule ne o whengenga fō le lo toto, whenu i e tatou mai ai. A tatou te talo pēr. Whapeo na wala o wina le li I le tali suanga I le whale o Simona le pela. Whapena whau na mātou la ngona lo wala o wina o I mātou I le nei tali suanga pa ia. O mātou o mai, o mātou o ai mawhenu, o la ngona I mātou lo mātou malosi. O la mātou te talo le li I e whatupula ia pēle nei malosi. I papa ave loa I lo mātou te ape mar salalau le lorangi le nei masina. Mātou o mara mautino o whamangalo I nā mātou o masala. There is one big message from this table. It is this, that our sins are forgiven. Which begs the question, should we continue to sin then? Knowing that by the grace of God our sins are forgiven? The answer has to be no. We ask that you give us the boldness, give us the courage to refrain from sinning, such that grace abounds. We thank you for the table, we thank you for the invitation, and we ask your blessings on those who served. In your name we pray. Amen. La tatou whai unei sauninga le pese o te pena I special choir. Oh
tu whaftai tato o whepese, wa po e sama le leo li ingo. Tu whaftai tu fua vai suru tino, tu whatasi tina i ala lei, e mo pelo malosa. Tato mantua e sunga e wawa ia malo e tato tau sanga. Ia ka pufutina o le talia o le wai atu iai. Whaftai mo ngā ruenga lava yaso o mawai, yaso le kalesia. Pe o le message na umaua mai yaso le kalesia, te tau ana bilingual le tatu sauninga. O nei iei ia nai tupulanga talavou e pe o David ma i lato e le malama le lei le ngana. Tu pepe ia e le tenge, te pena i fo i si malaya o i fa Samoa te maiti. A mo tapo inga lava i le tua. Tawana lama te miti. Ni owane I opo ni sa I le tua wa le tua me manino. Me sasao. Me moni. Me ami tonu. Tangata ia fa le tonu wa le tua ia sa o le fina ngalo. Ia I manuia lava to ngā ruenga o le neva yaso. Ia manuia fo I whana ia la tua onga. Ia la tatou whaiu le talo. Let us pray. O mātou o I le si ui o le nei tāpua inga le li ie. Mātou whauna tuina fo I mawaenga na e mawai ma le uso. La mātou tatalo le li ie. Ia papa veloa le na fia ma le na malosi. Mātou te atu e le lololangi le neiva yaso. Ma whapeina o na mātou whaia le anga le lei. Whapeina o na mātou sa ili la o fio ma lo fina ngalo. Ma Yesuia I mātou lava te totasi. O wale vi inga o lo malo. We've come to the end of our service. And we ask now that you bind us and keep us until we meet again. Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o le tama. Le me mawhutanga le motusia maloa nganga pa ia. Le lunga le iai mātou malau whanau whatuatua I le lalolangi au. Nei maso umai o I le whavavau lava.